Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertarikan 15 hari bulan 1 2026 pada hari Khamis. Terdapat satu program untuk murid-murid tingkatan 5 dalam bidang pendidikan Islam iaitu penyembelihan. Murid-murid ini telah dibahagikan tugas sama rata seperti sembelih ayam, memasak dan lain-lain. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2. Itu sahaja untuk program tingkatan 5 pada hari ini. Semoga murid-murid ini mendapat ilmu tentang bab ini dan dapat menggunakannya pada masa hadapan. Sekian daripada saya, Diada Fatul Aish dari Edu Sesam TV PSS.